kako igra. Volite, znate ono kad uvedeno nešto u isto vreme i volite i mrazite. Ova igra u stvari, ono tipa, kao stokholmski sindrom, ono kad se talac zaljubi u otmičara. Znači, igra vas otme, tera vas da igrate, ne da vam da prestanete i vi je nervira vas, ali vam ujetno i dobro i lepo vam i zanimljivo vam je i dobar game i hoćete još da igrate, ali vas pritom ono kao ne može baš kako ti hoćeš. Izazov, jebeš igru bez izazova. Naravno, izvinite što ja psujem, derem se i sva što govorim, to je sve u žaru borbe. To je sasvim normalno. Sad možemo da zaobiđemo imamo kurino pero, to je nešto novo. Koliko niste vidjeli kako izgleda kurino pero, evo prilike. To use this item, press A. You press A and then press RT. Kurva. Lavori duri. Aha, možemo da jašamo na kurva. Izvinjavam se, ali ovo je haos. Sad ću da imamo kako to izgleda. RT. Vreme je da zaješemo to kurino pero. Samo da vidim šta kaže mapa, je sasvim ispao sada, gotovo je. Valjda ću se vratiti.